Doa Tuhanlah Tuhan Yesus Kristus. Numanya dulu damang deh. Mau lihat mah di nama Ronami. Adu damang mah tua mata raja do tuinata solibada. Mau lihat mah asa baik damang mah godang muda-muda laos pada muda mah tu godang sok. Mau lihat mah di nama Ronami asa lihat gabi lihat horas baik damang godang dia di asa nangaliat kami.